Assalamu alaikum tuğanlar amanstarby. Бүгүн число 21 сентябрь 2025 жыл. Ош Уна базарындабыз. Буйруса видеобузду тартуда улантуудабыз. Бул видеобузда ушул жалаң российский уналар болот. 07, 06, Нива, 01 дегенде буйруса. Бирде лайктардан басыңыздар, бизге катталып, сиздерге ар дайым пайдалуу кызыктуу видеолорду колдон келишинче тартып чыгарып турабыз. Көптөн бери жүгүлдөр тартып чыгарып элекпиз. Мына 2106 жылы 2000 баасы 250 000 дейт. Телефон номерлер. Дөңгөлөктөр дагы орто балда экен. Салон ачык, эшиктери көрүңүздөрчү. Жүгүллөрдүн пробеги 99 000ден кайтат. Көпчүлүгүнкү бардыгы да жүгүллөр 99 000ден кайтат. Бунун пробеги 96 000 жүрүптүр. Коробка 5 коробкалуу экен. Адем кийинки Волга. Бул канча? 31 канча? 3110, а? 3110 Волга. Бул да баасы 250 000 дейт. Жылы 2008 экен. Мына туугандар телефон номерлер 250 000 сом дейт. Мына ушул экөө бир экен жүгүл менен. Мына несі өтө бир экен туугандар. Мына жүгүлү эмне болду? Алындыбы, сатылдыбы же кандай болду? Кийинки жүгүлү 2107 жылы 2010 экен. Бирок баасы 310 000 дейт. Телефон номерлер 1.6 объемда экен. Жүгүлдөр дагы уште көтөрүлүп турго негизи. Кийинки дагы 2107-нин баасы жазылбаптыр. 02002 жектир 270 000 телефон номерлер. Көрүңүздөрчү. Жылы 2011 экен. Буну клиенттер көрүп аткан чак экен. Кийинки жүгүлө 2011 экен жылы 1.6 6G расход, баасы 275 000 телефон номерлер. Мына 21011 тазагы. Ой. Салондордагы şu жүгүлөрдүн жытына бир башкача жыт келет да. Байкайсыздар, жүгүл мингендер. 8-жылы ашыкка чыгарген экен. Эштерде дың гана. Салондор пакет кийгизиптир. Мына накта өзүнүн чистый заводской сиденьялары экен алар. Буну чыгарып койдум. Мана мен Бул жүгүлники 07 экен. Буну ham beraman sizga. Бул канча экен шеп баасы? Канча? 300 000. Сооларсыз, nimaga kelдиңиз? 300 000. Жылы 1978 экен, а? 1.6 объемдуу. Телефон номерлер. Инжектор, карбюратор. 21011 деген. Дың. Prim ушуну алып койсун. Sen niye operatör oldun? Жакшымбы? Ооба. Шеп канча суратып атар, багылды канча берди? 230 000. 230 бербей атасыз. Жок. Көрөпсүз aka 78. Алыспы же жакында 40 калды. машина акемде көрүң aka. Ona sidenelер опас tukkan bunu biro restoransa qilmagan. Бул нақшта ошо заводская бойдон турганбы? Заводской, мына заводской мына. Көрүп атасыз линияларды мына. Мына. Эки бир. Ясам ачын чаркасын. 230га Mana.
Bul ne sandıkta Radno. durgan mı sandıkta maşina minilge Garajda garajda. saqlangan 25 yil. 25 yıl bırak mehnat dağı var ha. 25 yil saqlanishda ham o'ylayapsiz aka. Şunda minbe saktapsız da ha вообще. Men saqlamayman aka, ikkilamizdan keyin o'g'li saqlagan. Men elimizdan saqlab. Qancha ekan puli bu aka? 300 ming. Bu jagını kança? Kolga tiyeri. Surasi var, bozor. Hozir 230 ga berib bersangiz. Qancha Endi var da? bozor, Jaqinmi, endi je men- olismi? Kelishamiz aka, kelishamiz. Kelishesizlar ha? Kelishamiz. Mana aka, bolalari bundan da tep gidishdi. Qancha ekan? Tep qo'yab aka, tep. Baykeji degan. Baykeji? Ova. Qochyaptimi? Ova. Qochibdi. Lanchonlarda toza jaqishgan ha. Ana. Ha, bo'ldi. Zavod. Bo'ldi aka. Nima idealda uni? Biroq молодец. Просто краска berilgan bilinib qolib turdi, nelar qo'yilib qolib tur. Biroq nal jaqdan kraskasi bilinayotgan. Biz qayra video bulan ko'raylik. Bir mashinaga laqsib qolmaylik dag'i. 06'lar var ekan ha. 06'lar dag'i tartayli. 06'ni tart degenler ko'p bo'lgan bizga. Jugillar da o'ta qimmat qoldilar. 160 mingdan. 2107 2011 ekan. 1.6 объем, 6.7 расход, 160 ming telefon nomerler. Nal jugili qancha ekan? 2010 deydi. 001 deydi. 320 ming deydi. Telefon nomerler 95 bin 66 55 35. Tanirovkani bosib tur. Keyingi 21.06 bul ma'lumot. Assalomu alaykum. Chil qancha ekan bu? 99. 99. Qancha bag'asi? 230. Nomer aytib qo'ymaysizmi? 57 ming. Aha. 1888. Aha, bo'ldi, savdolarni bersak ha. Keyingi 06, biroq buning ma'lumot qog'ozi, hech qanday ma'lumot qog'ozi yo'q. 2000 yılı 1.5 объем 90 расход, bag'asi 100 ming telefon nomerlar. Hozircha eng arzon jugili ushul bo'ldi. Keyingi 21.07 2011 ekan, 1.6 объем, 6.7 расход, 170 ming. Baykeji degan telefon nomerlar. Keyingi jugilin bag'asi yozilibdir. Enisbay, ne oldu? Yaxshi. Satıldı hocam, alındı qancha oldu? Çok ayım satılmadı aga. Qancha ekan? Ha, bag'asi yozilib turadi. 2008 1.6 объем, 810 расход, telefon nomerleri 260 ming bo'ldi. Keyingi Lada 2007 1.6 объем, 810 расход, 200 ming, 260, 200 ming. Telefon nomerler tuğanlar. Tuğanlardan shunday buyursa videomizni jintaqdayız, like, kommentatsiya qoldirib qo'yinglar. Do'stlar bilan bo'lishib deganda buyursa, qo'ldan kelishincha tartib chiqardik. Alloh rozi bo'lsin barchangizlardan. Bizga qattiq bo'lib qo'yinglar. Sizlarga har doim qiziqli videolar chiqarib turamiz.